Yes, inshuti bakunzi ba The Gen TV nkomeje kuba nagenda mbifuriza bwa neza mmeje kuba nagenda mbifuriza igitondo cyiza kabisa nkomeza kuba nagenda mbifuriza kugenda muhirwa muri byose nkomeje kuba nagenda rero mbashimira mwese mwagiye mukora kuri subscribe mwese mwamenye ko iyi ngiyi ariyo channel ya mbere ku isi yizewe umuziki ugezweho amakuru avuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi maze ugakora kuri subscribe ndabigushimiye nawe utarukoraho hita ukoraho kugira ngo duhite twinjira uyu munsi sintinda iyi ni ya channel yanyu ivuga ku Mavubi yonyine nta makuru avuga Amavubi ushobora kubura ahangaha ubwo rero mu myaka ishize isi y'umupira w'amaguru yagiye yibaza cyane ku rubyiruko rufite impano zidasanzwe rwerekana ubushobozi bukomeye mu mikino y'abana rutaragera ku myaka 20 muri urwo rwego rero izina ryitwa Kamari Doyle ryagiye ryigaragaza cyane mu makipe y'Ubwongereza by'umwihariko mu ikipe ya Southampton imwe mu makipe amaze igihe akomeye gusa muri iyi minsi isa nkaho yasubiye inyuma ariko u Rwanda narwo rwaje gutungurwa no kubona amakuru avuga ko uyu musore ufite impano ikomeye ashobora kuba afite inkomoko mu Rwanda ku ruhande rwa se. Ibyo rero byahise bituma benshi bibaza niba koko ari amahirwe yo kubona umukinnyi nk'uyu mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero natwe nibyo tugiye kugenda tugarukaho turebe se uyu musore witwa Kamari Doyle afite he ahuriye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, cyane ko uyu musore ari umwe mu bakinnyi bakomeye. Ubundi turebe ese uyu musore we abivugaho iki, ese we yaba yiteguye gukinira Amavubi. Nuko rero reka twinjire, nizere ko wamaze kugenda ukora subscribe. Umusore witwa Kamari Doyle akaba ari umusore wavukiye mu mujyi wa Bristol mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba yaravutse ku itariki ya mbere muri mwaka wa Kanama 2005. Uyu musore rero akaba ari umusore ufite imyaka igera ku myaka 20. Ni umwana wakuriye mu muryango uvuga ururimi rw'Icyongereza, aho nyina ari Umwongereza ufite inkomoko muri Jamaica, naho ku ruhande rwa se hari amakuru avuga ko ashobora kuba ari Umunyarwanda cyangwa afite imizi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Urebye rero ku mafoto ye n'ibisobanuro byagiye bisohoka, uyu musore witwa Kamari Doyle afite isura yihariye kuko afite ibimenyetso by'imiryango ivanze y'abirabura n'abazungu. Uyu musore rero akaba ari umumetisi, ariko rero mu buryo bwemewe n'amategeko kugeza ubu ni umwongereza wuzuye kuko ariho yavukiye kandi ni naho yakuriye. Uyu musore rero mu buto bwe n'imbaraga za mbere mu mupira, uyu musore witwa Kamari Doyle yatangiye gukina umupira akiri umwana muto cyane nk'uko ababyeyi benshi b'Abongereza babikora, bakohereza abana babo mu makipe y'abana. Uyu musore yatangiye mu ishuri ry'imyitozo cyangwa se muri akademi yitwa Southampton Football Club Academy, izwiho rero kuzamura abakinnyi bakomeye nk'uwo bita Gareth Bale, muramuzi cyane, yanyuze mu makipe nka Real Madrid. Umusore witwa nka Theo Walcott muramuzi cyane, nawe yanyuze muri academy ya Southampton, ndetse n'umusore witwa Luke Shaw. Nk'uko rero abatoza bamuvuga, Kamari Doyle yari afite ibintu bibiri byamutandukanyaga n'abandi. Uyu musore rero bimwe mu bintu yari afite bidasanzwe, ubuhanga bwo kumva uko umukino uhagaze, icyo bita football intelligence, ari nako rero uburyo
bwo gukoresha amaguru yombi, two-footed playmaker. Rumwe mu basore rero bakoresha amaguru ye yombi nta kibazo rwose. Amaze rero kugira imyaka 13 yagaragazaga ubushobozi budasanzwe bwo guhindura umukino mu buryo bwo gutegura ibitego no gushyiramo imipira y'ingenzi hagati mu kibuga. Abatoza bamwitaga midfield maestro cyangwa se umuhanga w'ikibuga hagati. Uyu musore rero reka tuganire uko yaje kwisanga ajya mu makipe y'abakuru. Ku myaka ya 16 gusa ikipe ya Southampton yamuhaye amahirwe yo kwinjira mu kipe y'abakuru mu mikino yo kwitegura shampiyona. Kuva icyo gihe yagiye akina mu mikino itandukanye ya Premier League 2 cyangwa se icyiciro cya kabiri cya Premier League. Nuko rero ndetse ariko yari y'abato ndetse yewe no mu mikino y'amakipe y'abanyamahanga nk'Ubwongereza yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza bateye imyaka 17, akinira ikipe y'Ubwongereza bateye imyaka 18, akinira n'ikipe y'Ubwongereza bateye imyaka 19 kugeza aho yageze no muri England cyangwa se mu kipe y'Ubwongereza yatengeje imyaka 20 mu mwaka ushize wa 2024. Mu mwaka wa 2025 ikipe ya Southampton yamwohereje ku ntizanyo mu kipe ya Reading Football Club, aho yagombaga kubona iminota myinshi mu kibuga no gukura nk'umukinnyi w'umwuga. Muri Reading niho yabaye umukinnyi w'ingenzi mu kibuga hagati, ashimwa cyane kubera uko asoma umukino. Uburyo rero akina n'ubwenge bwe mu kibuga reka bari byo turebaho. Kamari Doyle ni umukinnyi wo hagati, midfielder ukina hagati mu kibuga, afasha gutegura ibitego, ibo bita ba attacking midfielder. Ashobora gukina nimero 10, yewe ashobora no kuba akina nka nimero 8. Ibyo byose turabigarukaho imbere. Ariko uyu musore ashobora no gukina inyuma gato y'abataka, aho ashobora kuba akina nka deeply playmakers, umwe ukinira inyuma y'umwataka neza cyane amugaburira, yewe nawe yabona urwaho agatsinda ibitego bye. Abasesenguzi rero bamugereranya n'umukinnyi nka Phil Foden cyangwa Mason Mount kubera uburyo akina, afite icyerekezo n'ubuhanga bwo gucunga umupira, akina afungura imipira miremire neza, azi gutera kufra kandi akunda gukina yegereye izamu ry'ikipe ahanganye naryo. Rero uyu musore akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeye. Nyuma rero yo gutera imbere mu ikipe ya Southampton, amakipe menshi yo mu Bwongereza yatangiye kumureba, harimo ikipe ya Manchester United, ikipe ya Arsenal, ariko Southampton ntiyigeze imurekura nubwo amakipe akomeye yo mu Bwongereza amwifuje. Mu ntangiriro za 2025 amakuru yagaragazaga ko Reading Football Club imushaka ku nguzanyo kugira ngo azamuke mu rwego rwo hejuru. Bikaba rero byarabaye mu gihe akiri muto, yagiye ahabwa amahirwe yo gukina mu mikino y'icyiciro nka AFL Trophy ndetse n'imikino y'amarushanwa y'abato. Uyu musore rero Kamari Doyle ibyo yagiye akora mu kipe y'igihugu kuko yahamagaye mu Bwongereza gusa Kamari Doyle yakinnye mu Bongereza atari imyaka 17 bwa mbere mu mwaka wa 2021 ubwo yari afite imyaka 16 gusa. Uhereye rero icyo gihe yagiye yitabira ibikombe by'abato ku rwego mpuzamahanga, harimo imikino ya U29 Championship. Mu mwaka wa 2023 yahamagawe muri England cyangwa se mu
w'abongereza atarengeje imyaka 20, bikaba rero byarabaye ikimenyetso ko abatoza b'igihugu bamubonamo icyizere cy'ahazaza. Cyokora kugeza ubu ntiyigeze akinira ikipe y'abakuru senior national team y'abongereza, bityo rero amategeko ya FIFA aramwemerera guhindura igihugu yakiniramo niba afite ubwenegihugu bubiri. Bivuze ko ahangaha amahirwe menshi aracyaza ku ruhande rw'u Rwanda. Uyu musore amakuru avuga ko rero afite inkomoko mu Rwanda, ngayo uko ateye. Mu kwezi kwa Werurwe mu mwaka wa 2024 ikinyamakuru The New Times Rwanda cyasohoye inkuru ivuga ko Kamari Doyle ashobora kuba afite inkomoko mu Rwanda ku ruhande rwa se. Iyi nkuru rero yavugaga ko hari abashinzwe gukurikiranira abakinnyi bafite inkomoko mu Rwanda baba hanze, bashaka kumenya rero niba Kamari ashobora kwiyandikisha ku rutonde rw'abakinnyi bashobora gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mu nkuru yabo bavugaga ko amakuru yakusanyijwe avuga ko se ashobora kuba yaravukiye cyangwa afite inkomoko mu Rwanda mbere yo kwerekeza rero mu Bwongereza. Ise w'uyu musore witwa Kamari Doyle, nubwo nta cyemezo cya leta kigeze gitangwa kigaragaza ubwenegihugu bwe nk'umunyarwanda, abasesenguzi bemeza ko bishoboka ko afite imizi n'inkomoko mu Rwanda. Icyo byaba rero bisobanuye ku mupira w'u Rwanda, uyu musore aramutse afite inkomoko mu Rwanda. Kuba umukinnyi nka Kamari Doyle yaba afite inkomoko mu Rwanda ni inkuru ishimishije cyane ku bafana b'Amavubi. Uyu musore afite ubuhanga bwo hejuru, akina mu gihugu gifite shampiyona ikomeye kandi afite ubunararibonye mu makipe y'abana y'Ubwongereza. Mu gihe rero yaba yemeye gukinira Amavubi, byafasha cyane mu gutanga ubunararibonye bushya mu ikipe y'igihugu no kongera icyizere cy'uko u Rwanda rwatangira kubona abakinnyi bakomeye bakomoka hanze y'u Rwanda. Uretse rero ibyo, byafasha no kwereka urubyiruko rw'Abanyarwanda baba mu mahanga ko bafite umubano n'igihugu cyabo ndetse ko bashobora kukigirira akamaro binyuze rero mu mikino. Ibyo rero ubuyobozi bw'u Rwanda bushobora gukora kugira ngo umusore nk'uyu akinire u Rwanda, icyo wamenya ni kimwe: FIFA yemerera ko umukinnyi yakinira igihugu afite ubwenegihugu afite niba atarakiniye ikipe y'abakuru y'ikindi gihugu mu buryo bwa competitive match. Bisobanuye rero ko Kamari ashobora gukinira u Rwanda niba koko afite inkomoko uyu musore afite inkomoko hano mu Rwanda. U Rwanda rero rushobora gukora ubushakashatsi bwemewe ku muryango wa Kamari Doyle, maze rero bakareba koko niba papa we ari umunyarwanda. Ari nako rero u Rwanda rushobora nanone kumwiyegereza binyuze mu birumvikana binyuze mu buhamya cyangwa ibiganiro, bakaba bagenda bakamuganiriza maze akareba uburyo yakwemera gukinira Amavubi. Twarabibonye perezida wa Ferwafa Shema Fabrice atega akajya mu Bwongereza, n'undi akajya kuri umusore witwa Michael Trezor ukinira Burnley bakaganira. Ubwo rero n'uyu nguyu baganiye byatanga umusaruro. Ikindi u Rwanda rushobora ni uko bamushyira ku rutonde rw'abakinnyi bafite amahirwe yo gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gihe kizaza. Icyo rero twakwizera ni uko Kamari Doyle akiri muto, afite imyaka 20 gusa. Urebye rero aho ageze, afite ejo hazaza heza mu mupira w'amaguru.
uyu musore rero aracyafite amahirwe yo gukinira amakipe akomeye mu Bwongereza cyangwa n'ahandi mu Burayi, nubwo nta gihamya kirimo cyerekana ko afite ubwenegihugu bw'u Rwanda. Icyizere kirahari, kandi uyu musore hari amahirwe ko mu myaka mike iri imbere ashobora gufata icyemezo cyo gukinira igihugu cya se, nk'uko byagiye bigenda ku bandi bakinnyi b'Abanyafurika bakuriye mu Burayi. Uyu musore rero witwa Kamari Doyle. Kamari Doyle ni umwe mu bakinnyi bato bafite impano idasanzwe mu Bwongereza. Nubwo rero ari muto, amaze kwerekana ko afite ubuhanga bw'umukinnyi w'umwuga ufite icyerekezo. U Rwanda nk'igihugu gifite amaso ku mpano ziri hanze, rero rushobora kubona muri we icyizere cy'ahazaza mu kipe y'igihugu. Inkuru ye rero iracyari mu rwego rw'ibyifuzo nk'inkuru zishoboka, ariko biragaragara ko yaba afite aho ahuriye n'u Rwanda. Niba ibi byemezwa, bishobora rero kuba intangiriro y'urugendo rushya rwo kubona abakinnyi bakomoka mu Rwanda bashobora kurusha uko byari bisanzwe. Kamari Doyle rero ni umunyabigwi ukiri muto ufite impano idasanzwe, ishobora no gufasha u Rwanda nubwo atarakina mu buryo bwemewe nk'umunyarwanda. Amateka n'amakuru hari yerekana ko mu gihe kiri imbere ashobora kuba umwe mu bakinnyi bazafasha u Rwanda. Kamari Doyle rero, reka nkubwire zimwe muri statisitike ze. Uyu musore nk'uko nabikubwiye, wavutse ku itariki ya mbere y'ukwa munani mu mwaka wa 2005, akaba afite imyaka 20. Uyu musore rero akaba afite metero 1 na santimetero 77. Uyu musore ukina mu cyo bita attacking midfield. Uyu musore rero akaba ari umwe mu bakinnyi bahagaze neza cyane, afite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Uyu musore ubu ngubu ari n'inizanyo ya Reading, ikina hariya mu cyiciro cya gatatu mu Bwongereza. Uyu musore akaba ahagaze agaciro k'ibihumbi 400 by'amayero. Umusore muri iyi sezo ya 2025 amaze gukina imikino 13, yatsinze igitego kimwe, atanga assist imwe, abona ikarita imwe y'umuhondo. Uyu musore ashobora kuba yakina nimero 8, ashobora kuba yakina nimero 10, yewe ashobora kuba yakina nanone nka nimero 7. Uyu ni umusore rero ufite inkomoko rwose mu Bwongereza, Jamaica ndetse n'u Rwanda. Uyu musore yitwa Kamari Olivier Doyle, niyo mazina ye yose nyakuri, yitwa Kamari Olivier Doyle. Uyu musore rero ufite inkomoko mu Rwanda, akoresha amaguru ye yombi. Uyu musore akaba yarinjiye muri ikipe ya Reading nk'inizanyo, akaba yaragezemo ku tariki 4 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 2025, akaba azayisohokamo. Kontara ikaba izarangira ku tariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Ubu ngubu tuvugana rero, uyu ni umusore w'inizanyo, ariko ubu ngubu uturutse mu ikipe yitwa Brighton and Hove Albion y'abataye imyaka 20. Akaba rero ari uko nguko bimeze. Uyu musore ndakubwira ko muri ibyo 400 by'amayero ahagaze ubu ngubu, nibwo yaba abayeho ahenze, bivuze ngo agaciro ke kari kuzamuka ntabwo agasubira inyuma. Amwe mu makipe yagiye acamo rero kugira ngo ugende umusobanukirwe. Kamari Doyle mu mwaka yahereye mu batoya, nk'uko twagiye tubivuga ba Southampton, maze rero mu mwaka wa 2022 aza kuba yagenda azamurwa, mu mwaka wa 2021 aza kuba yagenda azamurwa muri Southampton yateye imyaka 18. Mu mwaka wa 2023 yazamuwe muri Southampton yateye imyaka 21, ari nako mu mwaka wa 2024 uyu musore yaje kuba agenda agurwa
n'ikipe yitwa Brighton. Maze rero iyi Brighton yateye imyaka 21, mu mwaka wa 2024 yaje kumutiza mu kipe yitwa Exeter City, ari nako uyu musore nyuma yo kumutiza muri Exeter City muri mwaka wa 2025, ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere, Exeter City yamusubije, birumvikana yagarutse iwabo mu kipe ya Brighton. Maze rero ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere muri mwaka wa 2025, Brighton and Hove Albion yateye imyaka 21 yaje kuba yagenda imutiza mu kipe yitwa Crawley Town. Maze rero uyu musore mu mwaka wa 2025 ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu, ikipe ya Crawley yaje kuba yagenda imutiza mu kipe yitwa, yaje kuba yagenda imurekura yongera gusubira muri Brighton. Maze rero iyi Brighton ku itariki 4 z'ukwezi kwa 8 2025, Brighton yongeye kumutiza ikipe ya Reading. Maze rero Reading ayikinamo imikino yaje kuhagenda ayibamo rwose, ariko ku itariki 31 uyu musore akaba ari muri Reading, aka kanya akaba ari muri Reading ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu 2023. Nk'uko nabivuze, intizanyo izaba irangiye, agomba kuzagaruka mu kipe ya Brighton. Nuko nguko ibintu byose bihagaze. Uyu musore rero akaba amaze gukina muri uyu mwaka w'imikino, amaze gukina imikino 13 mu cyo bita League 1, icyiciro cya kabiri mu Bwongereza. Umusore akaba yarakinyemo umukino umwe, atangamo na assist imwe, akaba yaratsinze igitego kimwe atanga na assist imwe. Maze rero mu cyo bita FL Cup yakinyemo imikino 3, atangamo assist imwe. Uyu musore kandi mu cyo bita FL Trophy yakinyemo umukino umwe, nta gitego nta na assist. Umusore rero muri uyu mwaka w'imikino amaze gukina imikino 17 yatsinzemo igitego kimwe, atanga assist ebyiri. Uyu musore akina iminota 871. Ni umwe mu bakinnyi rero bakoreshwa cyane, bagenda bakora byinshi cyane mu kipe y'Abongereza. Ateye imyaka 17, mu mwaka wa 2022 yakinyemo imikino 3, atsindamo igitego kimwe. Mu yabateye imyaka 18, mu mwaka wa 2023 yakinyemo imikino 3, nta gitego nta assist. Mu bateye imyaka 19, mu mwaka wa 2023 yakinyemo imikino 2, nta gitego nta assist. Mu batengeje imyaka 20, mu mwaka wa 2024 yakinnye imikino 2, nta gitego nta assist. Uyu ni umusore rero w'umunyarwanda witwa Kamari Doyle, akaba ari umwe rero mu bakinnyi bahagaze neza cyane, bakomeye rwose. Uyu musore muri aya makipe nagiye nkubwira ajya acamo, mu kipe yitwa Southampton, muri saison ya 2023-2024 kinyemo umukino umwe gusa, nta gitego nta assist. Muri Brighton muri saison ya 2024 nta mukino n'umwe yakinyemo. Muri Exeter City nk'inizanyo yakinyemo imikino 20 muri saison ya 2024-2025, yakinyemo imikino 20, aza gutsindamo ibitego 3. Maze rero muri uyu mwaka wa 2025 muri Crawley Town mu mikino 21 yaje kuba agenda akinamo, atsinzemo ibitego 7. ari nako muri iyi sezo ubu tuvugana muri Reading arimo nk'inizanyo, muzo gukina imikino 13 akaba afitemo igitego kimwe. Bamwita Kamari Doyle, ni umwe mu bakinnyi rero bakomeye kandi bo kwitegwa. Kamari Doyle rero akaba ari umusore rero bivugwa ko rwose afite inkomoko hano mu Rwanda. Nka match ugomba kuba wamureberaho, ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 11 tugiye kwinjiramo 2025 ku isaha 11 ikipe ya Reading izaba imanuka mu kipe yitwa Carlisle United. Maze rero uzabe uri tuned maze umukurikirane. Umusore yambara nimero 29 mu mugongo, natwe tuzaba tugikomeje kugenda tugukurikiranira amakuru yose. Yitwa Kamari Doyle, umusore ukomeye cyane, umusore byitezwe ko azafasha byinshi ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu musore rero witwa Kamari Doyle akaba ari umusore benshi bemeza ko ari umunyarwanda, kandi koko iyo usomye ahantu hose bavuga ko papa we rwose
ari umunyarwanda. Papa we ni umunyarwanda, mama we ni umunyajamaica, ariko ikigira uno mwana umwongereza. Nawe urabizi ko igihugu uvukiyemo uba wemerewe gufata ubwenegihugu bwacyo. uko nguko rero bimeze banyarwanda banyarwandakazi. iyi ngiyi ni ya channel yanyu, channel ya mbere ku isi yizewe muzwi z'umukobwa mu kipe y'u Rwanda Amavubi. kora kuri subscribe maze muri comment tubwire ese wishimiye uburyo dukoramo, ese ni iki twakongeramo, ni iki twahindura. ubwo rero kora kuri subscribe niba utarayikoraho. kandi nawe umaze gukora kuri subscribe ukora kuri like, comment yawe ni ingenzi cyane. wibuke rwose ntusimbuke udakoze kuri subscribe, nta kiguzi bigusaba. ko bitagomba amafaranga, ko bidasuzuguza ubigize. ibaze byaba bigiye gukunaniza iki, byaba bigiye gukunanirira iki gukora kuri subscribe? nta kiguzi bigusaba, ntibigombera amafaranga, ntibigusuzuguza. ibintu byose ni sawa cyane. kora kuri subscribe rero kugira ngo dukomeze tugende turyoherwa, channel yanyu ikomeze itere imbere. ndakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Ciao ciao.